دما خوش به بینرین هجا ایرو شش نیسان 2022 جه روژان جی روژا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش چین لسرانسر جهانی رو دانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جاری کنند دما خوش به بینرین هجا روسیا کل اوکراینا داخوازن خوازو بدست ناخه و جاری بهرز بویا ارتشا روسیا به موشکین سوپرسونیک ایریش اوکراینی کر سردوزگری اوکراینی راگاند کو حتی نها 167 زارو کاتنه کشتن و بیتری 207 جبرین دار بونه اوکراین ادعا دکه کو جبر ایریشا ویرانکر یا روسیا لسر ولات 600 میلیارد دلار زیان لابوریا ولات بویه ده دما او یک لناو اوکراینی پیکته ده پولونیا یا جیران اوکراینیا 205 تانکن آبرامس جه امریکایی دکره. لأوکراینا به درباسبونا روژیره شهر درباسی آستکی هین زیده دجوارتر دبه. ارتشا روسیا یا بریان نها به موشکین کروز جدریا رش ایریشی اوکراینای کری جاره کدن جهمان هرمه ایریشی خاکا کیوه کر. وزارت پاراستن یا روسیا راگهاند که هزینوان به موشکان ایریشک پیک آنینه. هات دیار کرین که موشکین جدریارش هاتنا آویتن ینج جوره یا سوپرسونیک ین اونیکسن. وزارت تکلداری هرما هاتی آرمانج کرن تا آگاهی ندا. لقادا بجاهی جی شرکی دجوار دناورا هزن روسیا و اوکراینای ده رود ده. تانک و وسایتین لشکریین روسیا کلنا و خاکا اوکراینای تک چونه دیمنوان هاتن وشاندن. ده دیمنان ده تک چونا هزین روسیا یا لحریم جی خویاده که. به دجواربونا شرل اوکراینای ره بیلان چویا هیجی گرانده به. سردوزگری اوکراینای بیلان چویا زاروکن دشر روسیا یل دژ اوکراینای دای دست بکرنده هاتنه کشتن اشکره کر. سردوزگری گوت. حتی انها 167 زاروک هاتنه کشتن و 279 جی بریندار بونه. هروها 927 سازین پرورده زرار دیتنه و 83 جوان به تمامی هاتنه رو خاندن. نتوین یک بوی جیج آلیه خوودانه داوین کوچبری آجبر ایریشین روسیا لولات بیک هاتی اشکره کر. نتوین یک بوی راگهاند حتی انها بیتری 11 میلیون کس لأوکراینای کوچبر بونه. جوان کسان 7 میلیون و 100 هزار کوچی جهه کدن ای ولات کرن. بیتری 4 میلیون جی درکتنه دروی ولات. هم وقتی وان بیلان چویان آلیکارا سروک وزیر اوکراینا ایرینا ورسچاک درکت پیشبری چاپمنی و گوت. مکاری دناوا روژه ده پرانی ماریوپول و بردیانسک بیتری 3800 کسندن جهن شر درباسی هریمن اولتر بکن. ورسچاک دیار کرد که اول سرلی چونا خسارا که ولات ویج بر شرگهاندیه کاردکن و وها گوت. اف رقم 68 میلیارد دلاره. زیانا نراست راست آبوریا ولات 600 میلیارد دلاره و مخابن هر کودچه زیده دبه. ورسچاک تقص کرد که دوی روسیا زرارن که بحثا وان تکرین و شیره. دوی نافبری ده سروکومار اوکراینای ولودومیر زلنسکی مدالیا دا لشکرین دشر ده قهرمانتی نشاندان. زلنسکی مدالیا لمالباتین لشکرین هاتن کشتن جی بلاف کر. Присутні, батьки героїв нашої України. По-перше, لآلیه کدن پولونیا یا کوالات کی جیران اوکرایناییه و جبر ایرشا روسیا لسر کیه بفکاره
هێزا خۆی یا لەشکری خوردگە. وەزیرê Parastaneyê Polonyayê Mariusz Błaszczak diyar kir ku ew ê di 105 tankên Abrams ji dewletên Yekbûyên Amerîkayê bikirin. Polskich Sił Zbrojnych, a więc to jest akt prawny, który Nirxê van tankan jî dike 4 milyar û 75 milyon dolar û radestkirina yekem wê îsal pêk were. Bilêser Kumarî Ukraynayê Zelenskî ji destpêka êrişa Rûsya û heta niha ji parlamentoya 20 welatan re axivî. Zelenskî du ji Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî re axivî û got Konseya Ewlekarî ya Netewên Yekbûyî heye lê ewlekariya li cîhanê nîne. Nûnera daîmî ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî li Konseyê got hebûna Rûsya di Konseyê de baweriya bi wan kêm dike. Nûnerê Rûsyayê jî diyar kir ku ji ber piştavaniya welatên Rojava şerê li Ukraynayê dirêj dibe. Бачили, що це мирне населення, яке сьогодні Di demekê ku krîza Ukraynayê rojava serekeya cîhanê de ye, Serokkomar Volodymyr Zelenskî ji bo rawestandina şer bi welatên cîhanê re di nava têkiliyan de ye. Volodymyr Zelenskî ji destpêka şer heta niha Parlamentoya Ewropî jî di nav de ji parlamentoya 20 welatan re axiviye. I now give the floor to His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. Zelenskî duh di roja 41 de êrişên Rûsya li ser welat de ji Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re axivî. секретар, шановні члени Радбезу та інші учасники Serokkomarê Ukraynayê got, xebatên me yên diplomatîkên aktiv dewam kirin. Meselî li Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî da. Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî heye, li ewlekariya cîhanê tune ye. Ev tê wê watê ku Neteweyên Yekbûyî nikare wan karên ku niha ji bo wan hatiye avakirin pêk bîne. Ji bo vê divê tenê dewletek were tawan barkirin. Ya ku Neteweyên Yekbûyî û hemû saziyên nav neteweyî yên ku hîn jî di nav de ne, nebêrometîkir Rûsyayê ye. без ліків. Російські війська заблокували наше місто. Zelenskî îşaret bi axaftina xwe ya ji bo parlamentoya Spanyayê kir wiha got. Min xîtabî gelo parlamentoya Spanyayê kir. Spanya dewleteke ku piştgiriyê dide têkoşîna me ya ji bo parastina azadî û demokrasiyê ya li Ewropayê ew li dijî Rûsyayê bertekeke bihêz ya cezayan amade dikin. Thank you, Madam President. Let me also start by thanking UAE. Nûnera daîmî ya Dewletên Yekbûyîyan Amerîkayê li Neteweyên Yekbûyî Linda Thomas-Greenfield banga derxistina Rûsyayê ji Konseya Mafên Mirovan ya Neteweyên Yekbûyî kir û got beşdarbûna Rûsya ya li Konseya Mafên Mirovan zirarê dide pê baweriya Konseyê. Divê Rûsya di orgeneke ku armanca wê hurmeta mafên mirovan de xwedî helwesteke desthilatdar be. Ev ne tenê dirûtiye di heman demê de xeternak e. Thomas Greenfield diyar kir ku ew nû ji Moldova û Romanyayê vegeriyaye û ev tiştanê ziman. Min krîza penaberana a ji ber şerê bênavber ê Rûsyayê derkete holê bi çavê xwe dît. Nûnerê daîmî ya Rûsyayê li Neteweyên Yekbûyî Fasilî nebênziya îtîha kir ku ji bo piştevaniya welatên Rojava bo Kiev şer dirêj dibe û anî ziman ku ev yek ji armanca wan ya sereke ye. Vasiliya careke din kuştina artêşa Rûsyayê ji sivîlan û taybet komkujiya li bajarê Buçayê re dikir. Belêdîmenên Kumkuja li nava bajarê Buçayê Ukraynayê Moskova tengav kiriye. Wezîrê Karê Derve Rûsyayê Lavrov got nîşandana dîmenên li bajarê Buçayê derbê li danûstandinan dide. Yekîtiya Ewropayê jî pakêta pêncemîn a cezayên nû yên li ser Rûsyayê ferz kir. Divê navberê de Belçîka jî îddia dike ku ji destpêka şer heta niha wan 200 milyar dolar aboriya Rûsyayê astan kiriye. Komkujiya artêşa Rûsya li bakurê Kiyevê û taybet li bajarê Buçayê Ukrayna Mosko tengav kiriye.
هم وقتی توانن ئەوروپاییان لە دژی رووسایە وەزیرێکارên دەرڤەی رووسایە سێرگێ لاڤرۆڤ دۆخگوت بوو کەشفکردنا جەنازەیên li bajarê Buçayê Ukraynayê şantaje û bi armanca têkbirina diyalogên heyî yên di navbera Kiev û Moskowê de ye. Российских вооруженных сил, которые проводят специальную Cezayên Yekîtiya Ewropayên pêşniyarkirî ku wê 27 dewletên endam îmze bikin, dêkirîna petrol û komira Rûsyayê qedexe bike û rê nede keştiyên Rûsyayê ku derbasî benderên Yekîtiya Ewropayê bibin. We will do everything in our power to ensure Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen ji bo pakêta cezayî ya pêncemîn a Yekîtiyê li dijî Rûsyayê daxuyaniyek çapemeniyê da got. Em ê ji Rûsyayê re salane 4 milyar euro qedexeya ithalata komirê pêk bînin. on oil, and it's different between the different European Wezîra karên derve ya Almanyayê jî got. Qedexekirina komirê gava yekemîn e û ber bi qedexeya hemû sotemeniyên Rûsyayê ve diçe. Ukrayna diyar kir ku qedexekirina gaza Rûsyayê kiryarekî aktîv e da ku di diyalogên aştiyane de bigihêjin peymana bidawîkirina şer. And we should really be concerned about that. And I know that our Wezîrê Darayî yê Belçîkayê Vincent Van Petegem diyar kir ku ji dema destpêkirina cezayên aborî yên li dijî Rûsyayê ve Belçîkayê bêtirî 200 milyar dolar danûstandinên Rûsyayê asteng kiriye. Her wiha 3 milyar dolar mal û milkên Rûsyayê cimidandiye. Pentagonê doh diyar kirîbû ku dewletên Yekbûyên Amerîkayê wê 100 milyon dolarê din û mûşekên Javelin bide Kievê. Li aliyekê din di nava rojên dawiyê de li nava welatên Rojava û Rûsyayê de krîzeke dîplomasiyê xwe daye der. Spanya, Almanya, Fransa, İtalya, Danîmarka, Hollanda, Swîsra û Belçîka di nav de heta niha bêtirî 200 dîplomatên Rûsya weke kesên nayên xwestin hatine diyarkirin. Herî dawî Yekîtiya Ewropayê 19 û ya Yunanistanê jî 12 dîplomatên Rûsya ji ber xebatên wan yên nerewa weke kesên nayên xwestin diyarkirine. Belê serokê fermandariya giştî yê dewletên Yekbûn Amerîkayê Orgeneral Milley hişyarî da ku li hemberî mezinbûna hêza Çîn û Rûsyayê potansiyeleke şer a zêde çêbûye, dewletên Yekbûn Amerîka, Ingîlistan û Avustralyayê di pêşxistina mûşekên hîpersonîk de jî peymaneke nû a hevkariyê imza kirin. Serfermandarê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Mark Milley jî diyar kir ku Rûsya û Çîn hewl didin pergala heyiya cîhanê biguherînin. Mark Milley her wiha hişyarî da ku ji ber van her du welatan dibe ku şerên mezin ên navxweyî zêde bibin. Milley di komîteya hêzên çekdar a Meclisa Nûneran a Amerîkayê de axivî û wiha got. Em niha bi du hêzên cîhanî Çîn û Rûsya ku her du jî xwedî hêzên leşkerî yên girîngin û mebesta wan ew e ku bibingehîn rêgezên nîzama cîhanî ya heyî biguherînin re rûbirûne. Serfermandarê dewletên Yekbûyên Amerîka anî ziman ku cîhan herî ku diçe bê îstîqrar dibe û ev tişt anî ziman. Potansiyela şerên ciddiyên navnetewî di navbera hêzên mezin de li şûna ku kêm bibe zêde dibe. Mark Milley di derbarê êrişa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê de nêrînên xwe diyar kir û ev şer di dema kariyera xwe ya leşkerî ya 42 salan de wekî mezintirîn metirsiya li ser aştî û ewlehiya Ewropayê belkî li tevahiya cîhanê binav kir. Milley got ev dagirkerî aştî û istiqrara gerdûnî xira dike. Serfermandarê dewletên Yekbûyên Amerîka Milley di ber siva pirsên li ser çawaniya zêdetir alîkariya Kievê ji ber êrişa Rûsyayê li ser welat û ewlehiya Ewropayê zêde bike, bi taybetî ji bo hevkarên NATOyê yên ku li ser Rûsyayê bifikarin jî ev tişt anîn ziman. Divê hêzên zêdetir ji bo rojhilatê Ewropayê bên şandin. Li cihê leşkerên mayîn de li herêmekê werin bicihkirin,
لکوری حوجداریه گراندنا لشکران گونجاوتره. دو حوالبندیا آکس به داخویانیه که راگهاندن که او به هفره دست بچه کرنا خباتا موشکن هیپرسونیک بکن. سروک دولت یک بوین امریکای جو بایدن، سروک وزیر بریتانیای بوریس جانسون و سروک وزیر استرالیای سکات ماریسون داخویانیه که هفبش و شاندنده و هاگوتن. هفکاریا سیالیان نو لسر موشکن هیپرسونیک، پرگالن پاراستنا دجی موشکن هیپرسونیک و قابلیت شر الکترونیک و دست پی بکه و لیدر و بین آگاهدار کرن. هم امریکا، هم چین و هم جی روسیا درباره موشکن هیپرسونیک ینکو 5 قاط دنگ لسترن بفکرن. ملی جوتمها بوری گوتبو چین پرگالک چکن هیپرسونیک دجربینه و فکرن خواه آنی بون زمان. روسیا جراغهاند کو وان به موشکن هیپرسونیک لهنک آرمانجن لأوکراینای هاتنه دیار کرن خستنه. بله هولدانین دستوردانا رژیم اردوغان یا لتونسی راستی برتکن تند خات اردوغان بتالکرنا پارلمانتویا تونسی رخنه کربو او افگاف وکه داربه که لوینا گل تونسی بناف کربو تونسی جه اردوغان به دستوردانا کاروبارین وی نافخوی تامبار کر وزارتا کارین در و یا تونسی دبیشه گوتنین اردوغان ناین قبول کرن. وزارت کارن در و یا تونسی داخویانین سرکومار رجب طیب اردوغان ایکول دجی بطال کرنا پارلمانتوی ولات جالی سرکومار قیس سعید و برتک نشانده. وزارت اویک وکه دستوردانا کو نای پجراندن لکارین خوی ناف خوی نرخاند. داخویانی وزارت دهات گوتن تونس جداخویانی سرکومار ترکیه ماتمای دمینه اف نرخاندن ناین قبول کرن. داخویانی دهات گوتن تونس هول داتی کلین نیزیک بولاتین دوست ردینا لید همان دمیده گریدایی سرخوابونا بریارین خویا و دستوردان لسروریا خوردکه. وزیر دروی تونس عثمان جرندیشی لسر تویتر راگهاند کل سر ویم جاره به هم پیشی خوی ترکیه مولود چاویش اغلوره بریا تلفون آخویه. جرندی آگاهی پاروکر کوبالیوز ترکیه یل تونسی چاگلار فهری چاکرالپ جبورت کرنا گوتنین اردوغان جالی تونسی و جبو وزارتا کارین در و هاتیه و خوندن. کریزا سیاسیه لتونسی هفته یابوری کورتر بو. سروک سعید رونشتنا سر انترنت یا مجلسانو نران آکود تیرمه 2021 ده دابو سکناندن و که هولدانا دربه بناف کربو و مجلس بطال کربو. درونشنا کوزیده نیو پارلمنتران بجدار بونده. پیشنمایاج بو بطال کرنا بریارین سعید این راوستاندنا کاری مجلسانو نران و را کرنا پاریز بندی آوان هاته قبول کرن. پشتی رونشتنی یکینین تیکوشینا لدیجی تروره سروک مخالفتی یه سرکر رشید غنوشی کو سروک مجلسی و وکیلین دن جبو افاده و خوندن آونده. سروک تفگرا نهضه یا اسلامی غنوشی راگهاند کو اوی لسر انترنت رونشتنان بدومینن. اردوغان دا خویانی خویا چاپمن یه سر هفته ده و هاگوت ام جبر بطال کرنا مجلسان و نران کو 3 آذر 2022 لتونس پیک هاتی خمگینن. بله بینرین هیجا ام لوردگیجین داویا بلتنا خویا جانی او دبیجین حتی سبا جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.